Tôi là bếp xong rồi nó có cái này cái sao video với phải cái mong người class 10 ní class 10 something math exercise 2 3.2 ní đuôi ní এক number ní je tập này on A1 number second A1 by A2 they provide B1 B2 C1 C2 ini satu macam অনুপাতগুলি তুলনা করে নিম্নলিখিত রৈখিক সমীকরণগুলি নির্দেশক রেখাগুলি পরস্পরকে একটি বিন্দুতে ছেদ করে পরস্পর সমান্তরাল অথবা পরস্পর সমান্তরাল কিনা নির্ণয় করুন সরল পরস্পর সমান্তরালতা রৈখিক সমীকরণ kalian coba kalau jeng aku nak kayaknya kalau naik tuh video aku yang coba Python soal jom ke tiga kalau sekian jom question x minus 4y plus 8 equal to 0 7x minus plus 6y minus 9 equal to 0. Kita buksan harus ini A1 minus orang terus baru A1 baru kemudian A1 tunggu 5x tunggu 7x B1 tunggu 5y hasilnya A1 itu A1 tombol 5x nya A2 tombol 7 makanya B1 sorry guys, orang minus itu kemudian sama aja kembali kan sama A1 plus 1 A1 itu ukuran soal exercise 2.3 ini ya, explain
lain kayak gimana mau A1 5 A2 equal to 7x B1 4 C1 and then B2 6y C1 equal 8 C2 equal minus 9 mau A1 itu A1 bisa masuk A2 nggak bisa itu sudah mau itu nanti mau ke kanan mau ke tinggalnya soy caranya tinggalnya satu C C1 C2 kanan A1 masuk bawah masih terus B1 itu masuk ke selalu sebelum itu cek mau secara mau answer video na bahay ng zakat comment ka sa din, video sa